Ahmad sama Kamil, saya boleh muji sedikit saja. Mungkin nanti disebutkan ayatnya dan halamannya begitu. Oke, siap ya. Mungkin secara berganti-gantian boleh. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kunu hijaratan aw hadida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwala marrah فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات ومن في الأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. Satu lagi. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Oke, cukup. Masya Allah. Itu Surat Al-Isra. surah Al-Isra. Ayatnya yang soalnya ayat yang ke-50. 50. Jawabannya 51, 52, 53, 54, 55. Baik, Masya Allah. Halamannya? Halaman yang ke-287. Allahu Akbar. Kanan. Masya Allah. Baik, saya telah membuktikan keajaiban yang Masya Allah luar biasa. Dan mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh anak-anak Indonesia pada umumnya. Terima kasih Buya, terima kasih juga Ahmad sama Kamil. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Begitulah pertemuanku dengan mereka. Pertemuan yang cepat dan terkesan tergesa-gesa dikarenakan jadwal mereka yang padat. Ya, semoga pertemuan ini menjadi saksi bahwa aku mencintai mereka yang mencintai Al-Quran.